ja sam Željka Perić, pa još k tome i Sekulić. Što bih ja vama rekla kako moj radni dan izgleda? 80. godine kad sam došla ovdje u Zdence, onda je to bila sasvim jedna druga medicina. 80. godina sam ja porađala. Danas su druga vremena. Ispada da se više čovjek mora koncentrirati na to što će upisati, što će poklikati, nego na ovoga koji mu je tu. Ali obzirom da sam ja staroga kova, kod mene to ne igra taj film. Ja se uglavnom bavim ljudima. Recimo ponedjeljkom i četvrtkom vam ja radim poslijepodne. Ali već ranom zorom lijepo u autić pa na terenčić. Idemo obilaziti ja svoju starčad. Ja smatram da je to dio moga posla i da baš to tako treba biti. Nažalost, kako stvari stoje, bojim se da će toga biti sve manje. Mladi ljudi baš i nisu skloni doći u ove ruralne krajeve, tako da quo vadis, hrvatska medicina. Glede ovoga covida moram reći da je obiteljska medicina dala jako veliki doprinos ovoj borbi, jer svakodnevno mi se javlja najmanje 10 do 15 ljudi s nekakvim simptomima koji bi mogli upućivati na covid, jeli? Znači, nemam straja, srce mi ne zebe, znate. Opremim se i radim svoj posao. Jednostavno, moramo ovu prvu crtu držati kako god znamo i umijemo. I mi je držimo.